chim khu pui khi tu song te in sa fa in chi bai ka buk chewa wain hi ogas nikhat ania chim khu pui YouTube channel subscriber tu le min lo ngai thu sak tu song te lo dam zelula thu thar thu tak tenen hun kan mang ho zel don nia ole tun tuma hian thil poi tak mai Longkai district thil theng karon tar lang don ani waini ogas nikhat akhan pu James Mialung additional DC Longkai district chuan ngan na le hriat tirna ti chuakin chuta thu in zia ka chuan DC lem changa inbum na om thei laka film khur tur ngan na le hriat tirna ti ania ngan na le hriat tirna athu aron tar lana chu hetiang hiani tun nai hian WhatsApp profile photo a Longkai borsap Deputy Commissioner Pu Amol Srivastava thalak manga amalem changa WhatsApp kal tlanga mi thu message thon thin anom ti hriat ania hetiang ti thin te hian an tum ber chu an mi biak te oi om takle thiam taka buma poisa man tir tur emo sum sen na tur thil ti tir tur emo a thlem ania hi internet kal tlanga inbum na te nomle huat thala tak ni in an buma tele an lem an chana te ta na buaina ming chiat na le chan na thlen thei ania heti ang message dong kan om chuan lo oi mai lo tur le thu nei tu te hna report vat turin kan in ngen ani tun haya pu Amol Srivastava lem changten an phone number man kan hriat thei chu 7896 175 515 hi ania heti ang ti thin te hian number sang mangin mi an bekwal thina mi puite film khur turin kanin ngenin kanin hriat tir ani ti in he thu hi mizo tong le lai tong in thu chua hi siam ani he thil hi apui em a Longkai DC Pu Amol Srivastava hi namdang ania chutiang ani mek lai chuan mizo zinga hetianga athalak profile picture amanga mi bum tur lo zong anom hi apui em a Longkai DC thut muna aron thut na po ala reilova chuwang chuan mizo te min ngai tan tur hi ang chiang nge niang tia kha ngai to angun angai tak zet ani hetiang lo ti thin kan omani chuan khongai takin lo ti to lo turin kanin nge na tin additional DC in ngen na aron tarlan ang hian hetianga mi bum mangte thu thon lo dong kan omani chuan in don vele khan screenshot ula thu nei tu te hna arang theyang bera thlen turin kanin ngen bok ani tunlai a Mizorama hetiang ang nikherlo social media kaltlanga inbum na atam em maya chuwang chuan meeting te kan film khur angai tak set ani Vina khan Longkaya Independence Day sang ni som nila pan hi lomna atana thilpoi mo sang bo zuya ma la turadin technical committee chu an chairman Pu James Mialung additional DC hovin office chambara an chu khoma he huna hian July ni som nila pan hi a district level Independence Day celebration committee in Longkaya Independence Day lom tur chungchanga thu ada sale technical committee kuta mo purna ada te bo zui dan tur sei ho ania mo pur tu sang te malak to chin report ngai thak ni in malak zel dan tur ruaman ani bok Komin Independence Day lom na puala tournament bo sai dil tu Sports Association pali Longkai District Football Association District Volleyball Association Longkai District Badminton Association le Longkai District Table Tennis Association te dil na chu committee puin technical committee kuta ada angin technical committee chairman le
association soi tu tene in ron tlan ani hnuwa kumin Independence Day atan chuan football badminton le table tennis tournament te chau bua sai niri mai se tia thuda omchu committee a hian phar le pompui ani committee puin school no pang atanga pariat contingent omlo tur arel man lo awangin technical committee hian relin COVID-19 sileng awanga hun engemaw chen ceremonial parade nei theilo hnuwa tun Independence Day lomna hi chuan ceremonial parade nei thei ngei tum ni se ti ania hemi chungchanga atul ang bozui a mala turin parade committee din ngal ani committee puya rel to angin kumin Independence Day lomna hi Central Wele playground a August ni somle panga thotan ni jing dariat le achan vea man tum ani Lai Autonomous District Council Noya Education and Human Resources Department in competitive examination for the recruitment of middle school and primary school teachers written exam result chu Wina Khan ati chuaka middle school teachers pathum le Hindi teacher pakhat lak tura middle zirtir tu exam a hian candidate zale somli anoma Hindi zirtir tu exam a candidate som anombok ani personal interview machan turin written exam a middle school teachers a hian mi som le paruk antlinga Hindi zirtir tu a mi panga antling bok ani competitive examination for the recruitment of middle school teachers hi June ni kwale ni som a khan nei ania personal interview hi August ni riat karle thotan ni a hian nei tur ani primary school teachers som le pakhat lak thar tura hian mi zathum le somthumin written exam an machona personal interview machon turin mi somnga le panga an tlinga personal interview hi August nili le ninga tungkar ninga ni le zirtop ni a hian nei tur ani competitive examination for the recruitment of primary school teachers hi June ni sari le ni riat sang ni som ni le pahnia khan nei alo ni to bok ani